beleh bapakne sakniki gantian disembelih anake. Niki azab dari Allah bagi anak yang durhaka sama orang tua. Dan durhaka sama orang tua ini termasuk dosa besar yang paling besar. Di dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala unabbiukum bi akbaril kabair." Maukah aku beritahukan kepadamu dosa besar yang paling besar? Para sahabat mengatakan, "Bala ya Rasulullah." Tentu wahai Rasulullah. Qala, Nabi menjawab, salah satunya ngukukul walidain, durhaka sama orang tua. Dan tidak masuk surga anak yang durhaka sama orang tua. Kalau ada anak dia durhaka sama orang tua, nggak masuk surga. Walaupun ahli tahajud, walaupun rajin puasa sunnah, walaupun rajin sedekah, nggak masuk surga anak yang durhaka sama orang tua. Nabi SAW mengatakan, la yadkhulul jannah akun, tidak masuk surga anak yang durhaka. Maka bapak ibu, nak jenengan kok nganti durhaka sama orang tua, mboten mlebu swarga jenengan. Walaupun rajin rawuh ting Ahad pagi, lungguhe ngarep dhewe. Mboten mlebu swarga nak durhaka sama orang tua. Onten mboten anak sing durhaka sama orang tua? Wadah. Wal iyadu billah. Anak sing durhaka sama orang tua tinggal nunggu azabipun Allah. Pasti turun kalau dia enggak tobat. Contoh durhaka sama orang tua, di antaranya membuat bapak ibu sakit hati sampai nangis. Itu durhaka. Kalau ada anak pernah membuat orang tuanya sakit hati, apalagi sampai nangis, ini anak durhaka ini. Dia harus minta maaf sama bapak ibunya. Kalau nggak minta maaf, siap-siap diazab. Contoh durhaka sama orang tua, berkata-kata kasar kepada bapak ibu, bantah ketika dinasihati, nyentak, mboten pareng nyentak. Contoh durhaka sama orang tua, merengut ketika ketemu dengan bapak ibu. Enten sebagian anak ketemu wong tua niku pecucah, pecucu, perengat, ya Allah. Walaupun sing paling akeh niku sing perengat-perengut niku mantu niku. Mantu perengat, pecucah, pecucu. Untung anak mantu. Nah anak asli, wah. Mboten pareng jenengan karo wong tua kok perengat-perengut. Mboten pareng. Niku durhaka niku. Berarti nek ketemu bapak ibu kudu senyum. Prengas-prenges. Nggih. Pokoke loro untu kudu ora kena merengut pokoke. Termasuk durhaka sama orang tua, mencuri uang milik orang tua. Nyolong duite ibu, nyolong duite bapak, durhaka. Apa meneh nyolong lomboke bapak ibu. Durhaka. Termasuk durhaka sama orang tua, tidak mau ngopeni wong tua padahal dia sudah sepuh. Orang tuanya sudah sepuh, ora gelem ngopeni. Durhaka. Dia tinggal di Jakarta, di Surabaya. Bapak ibunya sudah sepuh, tinggal ning Kalibawang. Godhog wedang dhewe, masak dhewe, napa-napa dhewe, padahal wis sepuh. Ora tau gelem ngopeni, ini durhaka. Siap-siap diazab anak model ngeten iki. Maka kula pesen bapak ibu yang masih punya orang tua, jenengan jadi anak sing bakti.
Bahkan seandainya bapak ibu jenengan niku pun sepuh, gerah, terus pun boten saged bebuangan ning kamar mandi, jenengan sing rawat, jenengan sing nyewoi, jenengan sing ngresiki. Bahkan kata Allah, falatakullahuma ufin. Jangan mengatakan atau ih pas nyeboin bapak ibu. Ngendikane para ulama tafsir, nalikane ngresiki kotorane bapak ibu, mboten pareng jenengan ngomong, ih ambune, mboten pareng. Dosa niku. Walaupun yo mambu, tapi jenengan kudu sabar. Baik, niki dosa yang pertama. Dosa yang kedua, berbuat dolim kepada orang lain. Orang yang suka berbuat dolim, azabnya disegerakan di dunia sebelum di akhirat. Nabi SAW mengatakan dalam hadis riwayat Al-Hakim, babani mu'ajjalan hukubatuhuma fid dunya al-bahyu. Dua perbuatan dosa yang Allah cepatkan azabnya di dunia, yaitu dosa berbuat dolim. Nah, jenengan pernah berbuat dolim sama orang, terus jenengan dereng jaluk ngapura, siap-siap terkena azab. Boten teng akhirat, di dunia. Bahkan orang yang suka berbuat dolim, besok di akhirat bangkrut. Orang yang suka berbuat dolim akan bangkrut pada hari kiamat. Karena pahala ibadahnya akan diberikan kepada orang yang pernah dia dolimi. Nabi SAW mengatakan dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari, "Man kanat lahu madlamatun li akhi min irdi aw syai' falyatahalalhu minhul yaum qabla alla yakuna dinar wala dirham." Siapa yang pernah berbuat dolim terhadap saudaranya, menjatuhkan kehormatan saudaranya, mendolimi saudaranya, maka hendaklah dia minta maaf pada hari ini. Jenengan pernah nglorokke hatine wong, jenengan pernah ngerusak kehormatane wong, jenengan kudu ra kudu njaluk ngapura sakniki. Termasuk jenengan pernah ngrasani ustate, njaluk ngapura sakniki. Misale niki. Atau ustate pernah ngrasani jamaah, kudu njaluk ngapura. Nak mboten njaluk ngapura sakniki, bahaya niku. Kenapa? Karena di akhirat enggak ada lagi dinar dan dirham. In kana lahu amalun soleh, ukhidha minhu biqadri madlamati. Besok pada hari kiamat, kalau enggak minta maaf dia di dunia, pahala ibadahnya diambil, diberikan kepada orang yang pernah dia dolimi. Wa illam takun lahu hasanat ukhidha min sayyiati sahibihi fahumila alaih. Apabila dia tidak punya pahala kebaikan, maka keburukan saudara-saudaranya yang pernah dia dolimi diambil, ditimpakan kepadanya. Bangkrut. Jenengan tak rajin tahajud, rajin poso sunnah, rajin kajian, ning jenengan suka berbuat dolim sama orang, pahalane entek. Makanya wonten kitab Hilyatul Auliya, wonten sebagian orang ahli ibadah ning hobi ngrasani orang. Maka tiang niku ngendikanipun ulama tiang ingkang bangkrut. Sebab pahala tahajudnya dikirim ke orang sing pernah dirasani. Hajine yo dikirim kepada orang yang pernah dia rasani. Makanya misalnya jenengan kok dirasani wong sak kali bawang. Wah niku ngucap napa? Tenane jenengan iso ngucap alhamdulillah. Ngucap alhamdulillah. Oleh kiriman ganjaran wong sak kali bawang. Dan kita harus ingat Bapak Ibu, doa orang yang terdolimi mustajab.
Kalau kita mendolimi orang, terus orang yang kita dolimi itu mendoakan jelek kepada kita, dikabulkan oleh Allah. Nabi SAW mengatakan, wattaqi da'watul madlum fa innahu laisa bainaha wa bainahu hijab. Hati-hati terhadap doa orang yang terdolimi. Karena tidak ada penghalang antara doanya dengan Allah. Jenengan nyakiti, zalimi tonggone, terus tonggone tahajud, ndongake elek, jenengan dikabulkan oleh Allah. Ning jenengan nak didolimi, ampun ngantos ndongake elek, nak saged ngapurani. Napa melih mung ilang sendale kok leh ndongake, alah muga-muga melarat 7 turunan. Ilang sendale leh ndongake kok kasek kok ngoten. Ada 2 contoh kedoliman yang dosanya besar. Nomor 1, mengambil tanah orang. Maksudnya mboten lemahe dikeruk mboten. Ngerubah patok. Wonten mboten? Oh, mboten wonten nggih. Nah, teng Kalibawang mboten wonten. Oh, kata. Jenengan Bapak Ibu njukuk tanahe wong mung sak senti. Sak senti. Apa meneh sejengkal, apa meneh sak hektar. Niku zalim. Siap-siap adape langsung diterima di dunia. Tinggal nunggu mawon. Nabi SAW sampai ngendika, man akhadha sibran minal ardulman. Siapa yang mengambil sejengkal tanah secara dolim, sejengkal. Fa innahu yutawakuhu yaumal qiyamah min 7 aradin. Maka dia akan dikalungkan tanah sebanyak 7 lapis bumi pada hari kiamat. Masya Allah, ngeri. Maka Bapak Ibu, nak jenengan enten sengketa tanah kalih sedulur, jenengan ngalah. Napa? Ngalah. Wis teko ngalah. Daripada jenengan ngotot, ternyata jenengan malah sing jukuk, lemai tonggo, lemai sedulur, niki dolim, siap-siap diadab. Tinggal nunggu. Nak mboten dinten niki, sesuk. Nak ora sesuk, sesuke. Ning mesti tekan adabe. Nomor kalih, termasuk perbuatan dolim, nunda bayar utang padahal mampu bayar. Wonten mboten? Watah niku wonten niku. Niki dolim. Wis janji Ahad pon bayar. Duite ya ana. Ning malah gawe tuku bakso, tuku mie ayam, dolim. Niki nak terus-terusan diadab teng donya. Nabi sallallahu alaihi wasallam ngendika, madlul ghani dulmun, menunda pembayaran utang bagi orang yang mampu adalah kedoliman. Jenengan mampu bayar utang ning kok mboten bayar, niku dosa mili terus. Ternyata jenengan leh nunda bayar 2 tahun. Selama 2 tahun bendino dosane ngalir terus ke jenengan. Sing luwih nglorokke ati niku. Nah enten tiyang nyilih duit tenggen kita. Ora malah bayar, malah tuku Honda anyar. Wonten niku? Wonten. Sing luwih nglorokke ati meneh. Enten tiyang nyilih duit, bukan yang nyarutang, malah umroh. Leh umroh pamer meneh. Ya Allah. Maka Bapak Ibu, jenengan nak duwe utang dan wis mampu bayar, segera bayar. Nak mboten dolim niku. Nomor 3, dosa yang azabnya disegerakan di dunia, memutus silaturahmi.
Orang yang memutus silaturahmi kepada kerabat, adabnya disegerakan di dunia sebelum di akhirat. Maka jenengan ampun ngantos musuhan karo kerabat. Dosa gede. Adabe langsung teng donya. Nabi sallallahu alaihi wasallam ngendika, "Ma min dzambin ajdaru ayu ajjila li sahibihi al-uqubah ma'a yadakhiru lah minal baghyi wa qati'atir rahim." Tidak ada dosa yang lebih pantas untuk disegerakan azab bagi pelakunya di dunia, berikut dosa yang disimpan untuknya di akhirat, daripada perbuatan dolim dan memutus silaturahmi. اكتبي لي حكاية تانية واللي شايفاها اعمليه واوعدك انا مش هقول ازاي وليه. اي عالم اي دنيا هقبل اللي تختاريه والطريق اللي انت عايزة همشي فيه.